4-чү выпуск. Кайрадан сиздер менен Канат Шабданбеков жана контент Кана. Биздин актерлор Адилет Темирбеков, Элмир Мирбеков өтө күлкүмүштүү кылышты. Бул чындап смешно. Жок, коркпоңуз, бул чындап күлкүлүү деп атпайм. Жо, мен корккон жок, мен просто титирип атат да колдорум. Мейлим, чогуу эле көрөйүнчү анда. Коркпой элесиң, брат, нормально? Точно? Не, нормально, нормально. Корккон эмне, брат, сенде? Коркпойм, эстеке дейм. Коркпой эле, брат, нормально. Жакшы эле? Нормально? Титирип атасың. Коркуп атасың. Жакшы эле? Жакшы эле. Эмне коркпой эле койдуң? Салам алейкум, байке. Эме, московский лагерьненко кандайынан өтөт? О, жактан өтөт. Байке, калчылдап эле турсаңыз, мен эчтеке кылбайм. Тийбейм деле. Жок, менден коркпой эле койсуң, эмнеге коркуп атасың? Мен колду түшүрүп эле сүйлөйсүң. Эмне? Баягы антып барсың ба, братан? Мен билбейт экенмин ошону. Панчо Дастамбаева жакын эле. Кандайынан кылып барсың? Мына мояктан экинчи этапта. Мен эчтеке деле кылбайм, брат, коркпой эле кой, нормально. Корккон эмне, брат, сенде? Жо, негизи каяка кантип жетип алсың? Жакшы элеби? Жакшы эле. Эмне коркпой эле койдуңсуң? Коркуп атасың да? Жок, вообще айтып мен эч нерсе кылбайм депчи. Экинчи этаптан кайрыласың, биринчи этаптан Панчо. Жо, маршрут менен кандай кылып барсың болот? Курсак поищите? Мен эчтеке кылбайм, мен коркпой эле коебуз, э? Да я не боюсь. Точно не боитесь? Да. Так, Панфилов. Московская на Баканбаева. Я вас точно ничего не делаю, хорошо? Да, я Не не бойтесь. боюсь, все нормально. А вам куда надо, скажите? Панфилова, Московская? Нет, там что, магазин? Не знаю, что-то там просто кое-кого-то встретиться надо. Просто позвоните, узнаете. Телефон села просто сейчас. Я вам могу дать. Да ничего, нормально, не бойтесь, хорошо, не бойтесь, хорошо, ничего не делаю, нет. Өтсө болот, молодая гвардия киевскийге. Жок, коркпой эле, мен эчтеке кылбайм, брат. Жок, мен эмне болду? Бияка Просто титирегендей сезип атпайбы? Маска азыр жаңы эле бирөө мындайынан кетти дейт да, бирөө мындайынан кетти дейт. Алдап атабыз. мындайынан нары өтөсүңөр, наватып турат. Брат, коркпой эле, мен тийбейм, унутпайм, эчтеке дебейм. Коркпой эле, брат, нормально. Жакшы эле? Жок, нормально. Нормально эле? Болду. Жок, эмне? Просто биякта камера бар да, пранк тартып атабыз. Кол көтөрүп койсоң болот. Давай, брат. Шутка это, шутка была, что камера там стоит. Жок, коркпой эле, мен эчтеке кылбайм, мен эме маньяк эмесмин. Коркпо калчылда, иши атасың. Шашаттым мен. Калчылда. Аз бул жака отурасыңар да. Кайсы наркы өткөй бияка? 169 го. Коркпо дейм, мен тийбейм. 169. 169 го 106 отурасың. Бар жакшы элеби? Мен башкача болот, коркподу, шашатам. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Жок, коркпой эле, мен тишпейм, мен эчтеке кылбайм. Могу тети жолдо турбайбы? Ошол жерде KFC деген эме бар. Жок, коркпой эле. Кеп мындайраак туруп алсаң, мындайраак. Коркпойм менден коркпой эле. Коркпой эле менден, мен эчтеке кылбайм. Анан? Биз барарсыз. Сүрөөнү ушундай. Өзү үчүн сүйлөйсүң. Титирип атасың. Мен жебейм, коркпо. Тияктан отурасыз. Жок, коркпоңуз, мен эчтеке кылбайм. Тишпейм мен. Да? Ылдыйга түшсөңүз остановка бар. Кайсында? Мына. Жок, коркпоңузчу. Шашпаңыз. Московский лагерьнен эмнеде? Корккон жоксуз, Эмне корком? Мен деле корккон жокмун. Сиз түшүнбөй атасыз. Жок, жок эле ошо. Мындайынан коркпой эле мен эчтеке деле кылбайм экен. Жок. Урбайм да, сабабайм да экен. Эми караган киши немесин сабамаган. Эми жөө кетесиңби? Ошо менен түз кете бер. Анан кийин Москвага көчүп өтөсүң. Корккон жоксузбу байке? Нормально? Эчтеке кылбайм мен, коркпой эле коебуз. Тамаша болуп жакта камера тартып атканда. 169 го. Пранк тартып атабыз, камера тартып атат. Кол көтөрүп койсоң да. Рахмат сага. Камера тартып атат экен. Московский лагерьненко антып кетип алсак. Коркпой эле, эчтеке деле кылбайм мен. Жок, мен түшүндүм. Коркпойм да. Коркпой эле көрөм.
Колго коркпойм вообще. Коркпой эле болду, эчтеке кылбайм деле. Белинкага түшүш керек канчы. Маршрутка менен бе? Коркпой элесиң, брат, нормально? Точно? Нормально, Нормально. Иә. Вефа ғой? Вефа деген мына жақта да. Жақта қалқан Жоқ, Вефа деген қана мындайынан бар. Вефа. Мол жер ғой деп Вефа деп жазып тұр. Қорқпо. Жоқ, менден қорқпаңыз, эчтеке эчтеке қылбайм. Қорқпаңыз? Қалчылда отырсыз ғой. Қорққан жоқсыз. Өзіңіз ашынды. Эчтеке. Мына Вефа бұл. Урбайм деле, сабайм деле, коркпой эле кой. Коркпой элесиң, брат? Нормально? Айша тогда не надо. Корккон жоксуңбу? Коркпой жүрөм, брат, я. Коркпой эле. А как можно доехать до московского Лагвиненко? Да не бойся, ничего не делаешь, нормально. Брат, я не знаю, ну... Я ничего, не бойся, нормально. Понятно, не боюсь я. Не боишься, да? А как доехать, не знаешь? Ну, посмотри, 2 ГИС или местных спроси, как говорят. Что, не местный? Нет. Не бойся? Нормально? Не боюсь. Не боишься, да? Точно? Просто там камера снимает. Просто там камера снимает, это пранк просто. Рахмат от души. Сізде еме камера тартып, қол бұғалап қоғыз, ә? Байке, қорқпаңыз, мен ештеке қылбайын. Мен сені қылат деген жоқ, мұндайрақ қылдырақ жүрсің. Қорққан жоқсыз бұл, титрегендей болады деген. Үйшіп атам. Жоқ, мен ештеке деле қорқпаңыз, ештеке деле қылбайын. Түшініп атам ғой, советский менен. Москва Лагвиненко, мұндай неге тесің деп па? Мұндай жоо арасың. Алыс болып қой. Қорқпаңыз, байке. Жақсы эле бар. Нормально. Точно? Не қорқпаған? Мен деле қорққан жоқпын. Коркпой эле коңуз байке, мен эчтеке деле кылбайм. Қорқын жоқпын мен. Коркпой элесизби? Корккондой эле көрүнүп атасыз дейм да. Эчтеке деле кылбайм. Кантип жетип атат? Могу жакты эле көрсөтүп атат делдим мен. Московский Лагвиненко. Ошо жөө эле бассаң жетесиң ба дейм. Коркпой элесиз байке? Нормально? Титирип атасыз го? Коркуп атасың ба? Өзү титирип аткандай эле болду. Үйшіп атам ба? Коркпойм беле, брат. Коркпой эле кой мен, эчтеке деле кылбайм. Коркпой эле кой, а? Титирип атсың, калтырап титирип. Нормально? Кантип барсыз болот? Жөө. Коркуп атасың, коркпой эле кой, брат. Салам алейкум. Жакта камера тартып аткан күнсө. Да? Жақта камера тартып пранк болса екен. Рахмат саған. Просто камерага тартып атат, пранк болчу. Еще раз. Байке эме пранк болчу бул жерде камера тартып атат. Жөндөйсүз тамашалап калды деген. Кол көтөрүп коңуз. Камера тартып атат. Коркпой алам менде. Кол көтөрүп коңуз. Тамаша болчу. Камера тартып атат жеке. Кол бугалап коңуз. Рахмат сага. Атлет Темирбеков, Элмир Мирбеков өз ишин өтө мыкты чеберчиликти аткарды. Эгерде сиздерге ушул биздин жаңы проектибиз контент кана сиздерге жакса, анда сөз түрдө колдоп, комментарий калтырып, подписка кылсаңыздар, сиздер менен болгон Канат Шабданбеков, контент кана.